Тараклиянын примары Вячеслав Лупов общественный интерес программасының сүресінде Натани Тараклиянын дажыларында yok o kadar fidan ki budama insana yakacakları kış zamanına. Yaşayanların danışmalarına göre lazım olacak 1000 складометра odun. Ama nereden onları alma Вячеслав Лупов bilmiyor. Даже если мы сейчас прочистим то, что у нас есть вот по полям, мы еще 100 наберем. То есть нам надо откуда-то это брать. Мы сейчас думаем, прорабатываем схему. 1000 складометра odun biz bilmeyiz nereden alma. Bizde sadece 100 складометра var. Санермани Примария odun Тараклияя getirecek. Я бы доставку организовала до Тараклии и уже как бы дальше как-то эти дрова давать людям. Tomay köyün primariyasına 600 insan danıştı, angları isterler odun satın alma. Her biri de ister ilk odunlar kabul etmeye, söyledi köyün primarı Федор Топчу. Представители Молдсильвы, которые как бы работают на территории нашего села, мы с ними пообщались, им разрешили вырубить 200 складометров. Молдсильва kurumu verdi izin budama dağları bizim çorbacılığımızda ama sadece 300 складометра var bizde. Sadece 50 danışmaya göre odun verebileceğiz. Biz tek çorbacılık kimde korundu dağ sıraları. Приморья имеет свои тоже. Кстати, у нас единственное, наверное, село, в котором более-менее мы сохранили свои лесопосадки и лесной фонд. Молдсильва kurumun başın yardımcısı Nikolay Muntyanu haberledi hani çok daha budanmayacak. Sadece o kadar ne kadar hükümet kararladı. Предусмотрены по закону. То есть они были запланированы. Bütün o fidanlar budanırlar, angları plana koyulduydu. Hükümetin kararına göre lazım budama sadece onlara anglarını yakışır. Sanitar budamakları gider ki yeni dağları dikme. Bizde sadece 8% dağ var. Geçtiği yıl avtonomiyada kanun kabul edildi koruma dağ hem su yerlerini. Чтобы возобновить лес и создать новые леса. Мы предполагаем в Гагаузии посадить за несколько лет. Birkaç yılın süresinde isteriz 1000 hektar dağ hem dağ sıralarını dikme primariyaların dolayında. Hem 3000 hektar fizik insanların topraklarında ki 15% dağ Gagauziyada yeniletme. Землях физических лиц, чтобы довести облесенность Гагаузии хотя бы до 15%. Moldova koyer yönüne davayı yeniletme 25%. Marina Tapal, Elena Radkogla, Grigori Stavilov, Alexey Gerchuk, GRT Haberler.